keiun Sohn masan and mor. Sa inchungkuang kumail tuan masan and mor, magkashkachir sang ninchepin kawaw lelmech. Sa ronger tuan o sa bil klangir masach. Sa klanger o pechakan bil dagayer. Nemor wech san saltar sa utialer o sa bil katedatar o patakiang kumailer tuan mor sa uchuk makin kachkach ren samo o mepil san salong kachailer. Tama sa utial o ronger yay mesepil patakiang kumail. O kumail en yang kich miniminyong poch o stapal me yeros Jesus Christ. Sa inchumitier mapukach po achail peren en unsagla. Poch yay marain. Yay patakwach mesarong asanger stapal men poch yeros. O sepil patakiang kumail poch yay marain o socha kisin rochoroch kis mire. Makichail kosoya makichail miniminyong ap kichail wawait nan rochoroch nan kichail melikam niya chail lokaya o bil niya chail wiyawiyakan. Ama kichail kin wawait nan marain tuwacha me kachkach nan marain kichail kin minimin pene o inchan sabal me yeros sises kin kamagalay kichail sang nan tipachail akan koros. Makichail kosoya me socha tipachail kichail kin pichi pain kichail. O me melalo socha mi rechail. Ama kichail wakatang poch tipachail kan eban kachin kapayata sabol me ino o eban kachin wiyawiya me kung. Eban mangkiyong kichail achail sapung kan koros. Makichail kosoya makichail socha kin wiyatip kichail kalikome coach o sabol me masan socha mi rechail. Keiun Sohn riyaw, Christ yay sawa sa pachail. Iinchungwang kumail mech, ne kampakapay kan, o kumail anter wiyata tip. Ama men pang wiyata tip, Sohn sawa sa pachail miya ren coach yay Jesus Christ, po ima pung. Po Christ ime chomkiyar tipachail akan, ap kaiten tipachail che, po bil tipen aranas koros. Makichail kin pekyong sabol men coach kosan netakan, yay kasalaben a chail SAE. Memen mebanin ta SAE ap socha kin pekyong sabol me kosan netakan, yay aranas dukam men po me melala socha mire. Ab me kin pekyong sabol me masen, yay me limpa kong coach unsaglar. Yay song which makichail kakasek makichail ewan coach. Memen makosoya me kin ewan coach en me maur kin maur metweche maur mesisas kachin yayas. Kosonnet kap. Kan pakapay kasampal kan kosonnet which meik kasakin kumail kaiten kosonnet kap eo. Po yay kosonnet oche makumail alayer sang nin chapio o yay kosonnet oche me patak ke kumail ronger. Erso, kosonnet wach me kasakin kumail me kap. Pweki melel en kosonnet wach sansal sanger ren Christ o bil remail. Porochoroch sasora lar o marain melel takatar. Memen me kosoya me miminan marain wach ap kailong kriye vein mimi chenan rochoroch lelmech. Me pakong riye kin mimi chenan marain. Erisoche me koch swet me pan para yung amen choror nanti. Ap me kailong kriya kin mimi chenan rochoroch. Kin wawait nan rochoroch o sese wasa kokowong ye. Pweki rochorocho kin karachongela. Iinchingwang kumail na isarikan, pwekit pamail kan lapitar maren Christ. Iinchingwang kumail sama kan, pweki amail esa ismek kachin miya sangachenin chapyo. Iinchingwang kumail manakapakan, pweki amail kalawetier mesweto. Iinchingwang kumail na isarikan, pweki amail esa samo. Iinchingwang kumail sama kan, pweki amail esa is me kachin miya sangachenin chapyo.
Iinjingwang kumail mana kapakan pweki amail kelail. Masanen coach kin kach lalamail o kumail kalawatier meswato. Kumail ter pakong samba datipuso memimi nin samba. Pwema kumail kin pakong samba pakopen sama socha mi lalamail. Pwema pukach koros kisen samba dipen inangan utuk. O mekan me armas kin kilang o aneta o me koros me minin samba me armas kin bon maso kita. Me pukach koros socha kohsang ren sam rakosang nin samba. Samba wech o me koros nin samba me armas kin inangyong kin sorala. So sorala. Mekin kapayatak kukuran coach pan memor kokolache. Imun chichian Christ. Nei kampakapay ko. Imun anso karantor. Kumail ronger me imun chichian Christ pan parato. Ermech imun chichi ngater samator. Ima kachail esek me imun anso karantor. Sangan naramas pukach kaiten utan yang achail. Ima karetare maisang kachailer. Poema yang achail Israel repan mimiche rechail. Ab Israel may sang kachailer poen san salta mesoche emen Israel me utan yang achail. Ab kumail alayer ngen sarawi me Christ kachkiyang kumailer. Kumail koroskin ese memelelo. Iinchingwong kumail kaiten pweki amail sese memelelo. Ab pweki amail ese. O pweki amail pil ese me likam soche kin pulsang ni memelelo. Is mekin likam. Yei mekin kosoya mesisas kaiten Christ. Aramas menech yei imunchichin Christ. Bein soche kin kamelele sam o sabolmeo. Pwen mekin kamam ki sabolmeo pilkin kamam ki sam. Ab mekin kamelele sam sabolmeo pilkin kamelele sam. Kumail kanayem o kachangati nan mengyong umail kan patak me kumail ronger nin chapyo. Pwen ma patako me kumail ronger nin chapyo pan changatyong nan mengyong umail amail meur pan miniminiong sabalmeo o sam anso karas. Yei mech Christ pain kachin inogiyang kichail yei meur unsak. Iinchingwang kumail mech tuwan Israel kan makin songosong en kachaway kumail. Tuwan kumail Christ kachin papuluwang kumailer sabalme ngayon sarawi. Rain sabalme ngayon sarawi pan kachkach lalamail soche ananapen emen choror en patakyang kumail mekoch. Pwa ngayon sarawi kin kachin patakyang kumail tuwan mekaras. O me ekin kachin patakyang kumail yei memelel kaitek likam. Kumail eripekyang patakan ngayon o patutiyang Christ. Nei kampakapay ko. Patutiyang pagchild en utan ma ni pan kachto. O soche pan ruksang o namenak mawan ni rano. Kumail esayer me Christ mapung kumail en pil ese me Israel karas magin wiyame mapung yei Israel sabalmen coach. Keiun Sohn sulu sabalmen coach kan. Kumail kilang wan limbakan same ong kichail. Sabalmen limbak me laut melel makarata achail kak atan ki sabalmen coach. Mech me utan melel. Ima karata sampakin sesekin kichail. Pweki pil sesa coach. Kampakapay ko. Ansawach kichail utan sabalmen coach. Awasay kinche tete tame kichail pan yala. Abyech me kichail esen. Ni en Christ ban kachto kichail pan duela pweki kichail pan udial ni utan momoy. Memen mekin kaparawar ki Christ kin kamakaleta pain pwen rasengala makalakalan Christ. Mekin wiyatip kin pelianta kosaneten coach. Pweki tip yei mekin pelianta kosaneto. Kumail esa me Christ kachto kachin parato pwen kachkisang tipachail kan o socha tip re.
Eri, memen makin miniminiong Christ, socha kin mimi nantib. Ab memen makin mimi cha nantib, saman kin kilang Christ, opil saman kin wewe ki. Sarikan, kumail ter muitong emenen kachaway kumail. Memen makin miyata mapung yay mapung, tuwacha Christ me utan pung. Memen makin mimi cha nantib, yay nain chabelo makin wiwiyatib sangachen in chabio. Sabalmen coach yerasok kachto pwuhk karabawach. Pwuhen kawela tatakan chabelo. Sabalmen coach men socho kin mimi cha nantib, pwuhk yeyasan coach kin kachre. O coach yesame, ime esoche kak mimi ki nantib. Yei me kasaleta wak pesangan sabalmen coach kan o serian chabel kan. Memen me soche wiyata mepung tebil soche pakong rie kaitek sabalmen coach. Limbak penen solam. Poyei mech petak me kumail ronger nin chabio, kuchail en limbak pene. Kuchail ter tuwacha kain me utan kisen me sweto. Pwuhki kamela utan rie kuchak ebel. Tama kain kamekila rieo. Pwuhki wiyawiya kan me sapung wiyawiyan rieo me pung. Rieko, kumail ter kin purjamoy ki masamba kin kailong kin kumail. Kuchail esa me kuchail posanger mela o kotong meur. Kuchail esa mech pwuhki achail pakong riachail kan. Memen me socha an kilimpak kin mimi pan manamanen mela. Memen me kin kailong kurye Sohn kameramasamen. O kumail esa me Sohn kameramas socha kak an ki meur sochik. Yech tuwan makichail kak ese kitakoch limpak. Christ chon mechegila beini pwuhk kichail. Bilduwacha kichail en chon mechegila meuruchail pwuhk riachail saulangkan. Ma aramas ka pwuhk men kilangata apwailen ria saulang opportunity sang ria mongyong yatuan pan kak intame bakong coach nan mongyong. Nei kampakapay ko, achay limbak anter mimicha ni labin lokaya takasay. Awan mimicha ni utan limbak melel metan sansalta sang ni achay wiyawiyakan. Eima mon silangin coach. Ima kichay panaseki makichay kisen memelalo. O yei tuan achay pan anake lukuluk mon silangin coach. Pwema katik pen lalachay katik child ta child and SM coach lapalap sang katik pen lalachild o bain kin kachin mangi mekaras. Erikam pakabay kasampal ko. Makatik pen lalachay soche pan kating child ta a child pan mamon silangin coach. Child kin ale sang re mekaras child kin peki. Pwuhk ya child kin peki yung sabal makosanet akan obil wiya song kan me kin kabaranta kupure. Yet sabal me posonet. Kuchailan poson maren sabal me yeros Jesus Christ o bil bakpene. Tuweche posonet me Christ kachkiyong kuchailer. Memen me pek yung sabal men coach posonet kan kin mimi ren coach o coach bil kin kachkach re. Yech me kuchail ase me kuchail me coach kin kachkach re child. Pwuhki ngeno me pain kachkiyang kuchailer. Keiun Sohn tayo. Ngen melel o ngen lukam. Kan pakabay kasampal ko. Kumail ter kamelele Israel koros nakin kosoyame. Ngen sarawyo kin kachkach re-rail. Ap kumail song Israel po kumail en weweki na ngen me mimi re-railo ngeno me kachto sang ren coach. Pwuhk sukop likam chocho kin kokos dali wasakaras. Yech tuwan me kumail pan kak esekin me yei nganen coach. Memen me dona sa me Jesus Christ kachin wiyala aramas yei me an kingeno me kachto sang ren coach. Ab memen me kin kamam kila sang wach tuwan Jesus esoche an kingeno sang ren coach. Ang ngayen me mire yei ngayen me kohsang ren munchichian Christ. Me kumail ronger me repan parato. Mech remier nin sampang. Ab sabalmen coach kumail. Nei kampakatay ko.
kumail kalwatier suko plikamakan pwuhk ngayano me kachkash lalamail me manamansang ngayano me mi lalen Israel kan me nin samba. Suko plikam kan kin kosoya song kan tuan samba. O samba kin Rong Israel pwuhk Israel kisen samba. Akchail sabolmen coach. Memen me esa coach kin Rong kchail. Me kaiden sabolmen coach socho kin Rong kchail. Ri tuan achail kak eseki wak pesangan nanpungan ngayon memelel o ngayon melikam. Coach ye limpak. Kampakabay ko, kchailan bak pene. O limpak kin kohsang ren coach. O memen me an kilimpak ye sabolmen coach o bain kin esa coach. Ab memen me socha an kilimpak kin sesa coach o coach ye limpak. Yech tuan en coach kachin kasaleta sabol me limpak on kchail. Beini kachin paranetos sampa sabol me yeros o kchail en kak mor kila. Yech tuan moman limpak. Kaiden kchail me chepin pakon coach. Ab me chepin pakon kchail o kachin paranetos sabol me yeros o en wiana chomben tvachail kan. Kampakabay ko. Mayay tuan sabolmen coach limpak on kchail match ak kchail en bil bakbene. Socha makin kilang coach ap mak kchail kin bakbene coach pan kin kachkach rechail o sabolmen limpak pan unsakla rechail. Yach mak kchail esek mak kchail kin mimi ren coach o bain kin kachkach rechail. Pwuhk kachkiong kchailer ngane. Kchail kilanger okin patangiyong mechikan mesamo kachkitor sabol me yeros o en viala Sohn komorpen samba. Memen me kasalatar me sises ye sabol men coach kin kachkachre o bain kin mimi ren coach. Bain kchail ese o kamelele sabolmen coach limpak on kchail. Coach ye limpak. Memen mekin memor limpak pilkin mimi ren coach o coach kin kachkach re. Ye karapen achail pan anke unsak en limpak lalachail. O kchail en kak ma melel niranin kateik. Pwuhk morachail nin sampawach tueche yeyas en Christ. Soche masak mie nin limpak. O limpak me unsak kin kohsang masak paras. Limpak soche kin unsakla ren Israel kan mekin masak. Pwuhk masak kin toke kalokolok. Kchail kin an kilimpak pwuhk coach chepin limpak on kchail. Memen kin inta ipakon coach ap kin kailong kirye aranas likamen. Pwuhk socha kak pakon coach me socha kilang ma socha pakon rye me bain kilkilang. Yesh kosanet me Christ kachkiyong kchailer. Memen mekin pakon coach en bil pakon rye. Keiun Sohn limaw. Achail baweti samba. Memen makamele mesises ye masaya sabolmen coach. O memen makin pakong samen kin bil pakong now. Yech tuan makchail esek makchail pakong sabolmen coach akan. Makchail pakong coach o bikyang sabol makosanatakan. O yech tuan wewen pakong coach. Kchailan bikyang sabol makosanatakan. O sabol makosanatakan mesosya apan. O sabolmen coach akan koros kin kakalaweti samba. Kchail kin pewekiti achail kosan. Is makakalaweti samba iyache makin kamelele mesisas ye sabolmen coach. Katete tuan Jesus Christ. Jesus Christ ye makachtor o katete kier pin ni baptize o bil incha ni bola. Esocha katete kiche pilo
ab koros bil o incha. Eringen Sarawio kin kasaleta me mech memelen, pwuhk ngeno yei memelen. Sohn katete kan meslimen, ngeno bilo o inchao. Meslu pukach kin uya katete cheyo. Kichail kin kamele katete kan sangren aramas. Akatete me koch kachkiyong kichail me laut sang. O yei katete me koch kachin katete ki sabol me yeros. Memen me kamele sabol men koch yeros kin anki katete wech nan meongyo. Me socha kin kamele koch kin kalkama koch pwuhk socha kamele katete pen sabol me yeros. Me koch kachin katete ki. Ayach kateteo koch kachkiyong kichailer meur sochik. A meur wech kichail ale sanger sabol me yeros. Memen mekin an ki sabol me yeros bilan ki meur wech. A memen me socha kin an ki sabol men koch yeros bil socha an ki meur. Meur sochik. I inchung kiyong kumail mech ko kumail en ese me kumail kin an ki meur sochik. Kumail me poson maran sabol men koch yeros. Imak kichail kin maki mon slangin koch. Po kichail utan kin kamele me pain pan karong achail pekpekan. Ma kichail pan peki me koras nituan kubra. Akin kachin karong achail pekpekan. Pwuhk achail ese me mech me melen a pil kichail ese me akin kachkiyong kichail mekan me kichail kin pekre. Memen kilangata wiya tip me socha pan karoyong mela a en kapakapkiyong koch po en kachkiyong meur. Mech tuan Israel me wiya tip me socha pan imkila mela. A pilmiya sangan tip mekin imkila mela. Eri isocha intayang kumail en kapakapkiyong koch tuan songwich. Wiya sapung kan karas yei tip. Ab miya tip me socha imkila mela. Kichail ese me sabolmen koch men socha kin wiyanta tip. O sabolmen koch yeros kin ababali o mes wata socha kak sair. Kichail ese me kichail kisen koch. Menda me sampa unsak mi pan manamanen mes wata. Kichail ese me sabolmen koch yeros kachtor o kachkiyong kichail pwuhk kichail en esa koch kichail esa koch melelo. Kichail kin mimiren koch melelo pwuhk achail kin mimiren sabol me yeros Jesus Christ. Yei me koch melelo yei me meur sochik. Nei kan bakabayko mailen en katawan way sang kumail koch likam agan.